London Bridge London ko pui chunga Thames lui pui kan na lei masaberania Roman hun lai edi somnga vel khan thingmanga siamania chumi nu kum sangkhat za somsari parukhan le sangkhat zani pakwa inkar khan Peter of Gold Charsa pui thiam le engineer ni bokhan kum somthum pathu thum chungin lungmangin asiam thale a lungmanga asiam hi aming thang le a achan chu achunga hian dor le in ba ka biak in te da ania tun lai kan mu London Bridge hi chu kum sang ka zakwa somruk pasari khan concrete le steel mangin engineer Motway Anderson atele architect lama Lord Holford chu consultant an changa a design hi achang kangin anal lutuk lona in man tangkai thei turin an siam ani atanga kum nganu sang ka zakwa somsari pathum khan siam zovin Queen Elizabeth II khan March ni som paruk sang ka zakwa somsari pathum khan ahonga alei seizong hi awain metar zani somruk pakua vela seyania azaw zong hi awang lam hi metar somthum pani velani len nga le ke akalna a ombok tuichunga tanga asan zong hi metar riat velani thung he London Bridge hian chanchin danglam le lungchi thlak tak tak atok fo to a chung zinga langsar zol te chu kum sangkhat zani som pani a lei an siam zo nu kum thum na vela kang me na satak achuaka he kang me hian leya omte a kang chia a mi sang thum vel zet an thi ni a hria tani kum sangkhat zathum le panga atanga sangkhat zaruk somruk inkar khan melma emo hel ho lu an tan nuwa London Bridge chim lam kongka a hian mipui mu turin thingzuma an khai kanga William Wallace le Sir Thomas More te lupo he muna hian an lo khai to ani tin kum sang ni le som pathum June ni thum khan fir fiak tem motorin mipui an chi la mi pariat lai an thia heng hi he muna inbe na langsar zual le nun na in lak sakte an ni he le ro pui le lutak enkol na hi sarkar pa ngai UK government ajim kum zakwa zet kal to adin City Bridge Foundation ama chuan an ni hi Bridge House of Estate tia hria thin chuan uluk takin an enkola he le enkol nan hian mi pui chia man anilowa he foundation hian an mani sum an nei sa atangin an enkol bera he foundation a trust le thunei tu berchu City of London Corporation te an ni a an ni hian London Bridge mai ba ka Tower Bridge South Uang Millennium le Blackfriars Bridge tepo an enkol bok an enkol dan po hi a fel fal thale a abul bera chuan leihi an endik fo thina engtik lai po him jok nan na an thok renga leichunga motor tlan na kong pui jok hi chu Greater London Authority laminan vil le thunga he foundation hian lei enkol na an man bang sum chu London khopuya chanpui ngai te chanpui le charity sang te tan kum tin million somthum chuang an mang thin bok ama chuan he London Bridge hi tuilian wanga chim le chiat chang alo om to thina ma se tu na chuan ven himna tha to awangin a chim meu to lo kum sang kha zani somriat pakhat kham tuilian le vur na tak awang ne lo chim to a he chanchin hi London Bridge is falling down ti hla lo chuana pakhat nia hriat ani zui pa ti chuan kum sang kha zakwa somriat pani khan London khopui tuilian laka ven himnan Thames Bearer an siama he man ruwa hian tuipui atanga tuilo lian tur adana wangin London Bridge te ang leilian hi tuilian wangin achim le to ngai lovani tunami po hi thipui le ruwa pui laka him tura duan le siam ania ma se ruwa asurna sat lutuk hian lei chunga hian tui athling thina hei ero hi chu luipui tuilian wang ni lovim ruwa tui luan chuana a block deuh thin wang ani Tower Bridge hi London khopuya River Thames chunga leimoi le ming thang tak ani vele boka London Bridge emo kanti tak fur hi ani zok ma he Tower Bridge hi kum sang kha zariat somriat paruk khan saktan ani a kum riat chungin ni tin mi zari som thum chuangin an thoka ti chuang kum sang kha zariat som kwa pali June ni som thum khan Prince and Prince of Wales paruk na Queen Alexandra nita khan ahonga he lei an sak chan berpo London khopui lo thang zelin mishing le sum don na
lo tam tak chuan London Bridge khang lama leithar mamona aron pianga leipa ngai anga sak mai kha har sa a chan chu longlian tak tak te lu na pool of London anti mai kha adang don si chu wangin longlian a local changa alai hall in hong thei turin an design tani a design tu hi architect Sir Horace Jones le engineer Sir John Wolfberry te annia alan dan mel hi mang hi neo gothic style asiamania anaya om Tower of London nen a in rem nan he style hi an mangani asiam nan po hian steel ton sing khat le sang khat chuang an manga apon lama ero cornice granite le portland stone mangin an cheya alai hall hi ton sang khat chuang a ritania atira chuan steam power manga hon thinania kum sang kha zakwa somsari paruk atang khan electricity le oil manga ti nun ani ta thungani atira chuan chocolate brown color a siamania mase kum sang kha zakwa somsari pasari a Queen Elizabeth II silver jubilee lomnan red white le blue in an thak le tani achung lama leizom tu hi glass floor an siam ania helaya tang hian London khopui a thlir thei kum sang kha zakwa som nga pani khan watchman in lei a in hong don ti a hriat maya wangin number 78 bus chu alai hall in hong mek chunga atlana voin thlengin he chanchin hi alamhing thang le ni he Tower Bridge puile danglam taksak nan hian apum pujim pound makta tuai khat chuang an senga he poisa hi tun lai thiam na le hlut na ne na chu chuan million za som sari vel zat ni turanga yani an poisa sen dan tlang pui chu na thok tu zali somthum chuang zat te hlo le thil danga he poisa hi manani a he leisak na sen so zong hi sarkar sum dilovim City Bridge Foundation ne na tang mu ania longlian kalhuna a in hon theina tura siam nan rungat po hian dollar nuai riat singa zani somthum pani zat an manga khol thiam na sang tak mang to ma se automatica in hong mai nilovin athunun le enkol tu tur mithiam an omreng angaya hele in hong tur hian control kabina bridge driver anti mai leithunun tu khol enkol tu tura thiam na nei bik te an duty china anni hian motor le mishing kalte an dan nuwa film khur takin lei hi an hong thina ni long alo nai hian long captain in signal apeya chu long enkol tu te dan lo hriat nuwa lei in hong tur hian che an la chau thina ni atira chuan steam manga mishing in liver lian tak tak an po angai thina tuna ero chuan current mangin darkar somni palichungin helei enkol tur hian technical team an duty renga thil dik lo a om thut po a siam tha thei turin anin pe at rengani he Tower Bridge a hian kum tam tak chungin che sual sang alo om to thina a ming thang zual te chu heng te hian ni kum sang kha zakwa som nga pani December ni somthum khan number 78 double decker bus chu lei chunga tlan in gate an karma in signal chu lei lo in hong thut ne driver Albert Gentar chuan tin na hun om to lo ti sia in brake rap lovin chak takina tlan puya bus chu fit thuma tanga fit li vela hla a tla kain ale lam la in hong ve lawa khan him takina tuma heavy tum hian passenger som ni zinga tu ma an thilowa driver le mi tlem te in liam te naw an tuar thung tin kum sang ni pakua khan tourist te lu na not Tower Leaf chu a khol chiat thut awangin metar thum vela sanga tangin atatha a mi som velan chuanga mi pali in liam na an tuar thungani kum sang kha zakwa som nga pasari le sang kha zakwa som ruk pali te sang kha zakwa som ruk pasari te khan voi thum zet chu Spanish long te hian Tower Bridge an su to a tin an saklai khan na thok tu mi som chuang zet che sual na a an lo thi to bokani kum sang ni som ni le sang ni som ni pakhat a te po khan technical fault awangin darkar tam tak alo in hong reng to a khopui traffic ti buain nun phung atikai hlak le bokani nazi German ho khan London an bom lai khan Tower Bridge hi voi tam tak ti chiat an tuma kum sang kha zakwa som li le sang kha zakwa som li pakhat khan bom in afu ve nge ya athang lama engine room le akal phung poimo zualte achia a
kum sang kha zakwa somkwa jun thla khan Irish Republican Army lamin lei hi bom antuma an bom kam apua awangin hliam tuar tlem omin leipo achia a tin Greenpeace activities tele ram en kol na du lo pol sang te hian voitam tak kong zo na atan an lo mang to thina kum sang ni som ni pani a Just Stop Oil ho protest wangin darkar tam tak hi lei hi khar alo ni to bokani British mi puite nuna voin thlengin mun poimo tak ala lu atareng ani soito angin London khopuya lei panga Tower Bridge te London Bridge te le Blackfriars Southwark le Millennium Bridge te en kol nan hian sarkar chi an mangai lova anni hi City of London Corporation a trust an ni a an sum nei atangin en kol na sen so zong an tum veka anni hian lei en kol pa ka kum tin pound mak ta duai tam tak mangin chanpui ngai ta chanpui konga ma an la zel bok he Tower Bridge kum tin tlo man atangin poisa an muthale a visitor an lo tam le zena wangin an sum mu po apung chho zel bok kum sang ni som ni pali chawatang ringa po khan Tower Bridge hian tourist lu man thil zor le event sang atangin million sari chuang zak an huwa COVID-19 Chilean lai khan an sum mu ataniam le thunga March kha sang ni som ni le March kha vek sang ni som ni pakhat inkar khan dollar nuai nga chau an huwa ma se anu sang ni som ni pakhat March atanga sang ni som ni pani March a khachuan million thum chuang an hule thungani hei hi ama kum a in ale druk ngatin atam zo kani heng an sum mu zong hian Tower Bridge en kol na sen so zong atum ba ka City Bridge Foundation hian London chunga khotlang mason na atana thom that na thonan charity ya sum an pe chuak le bokani he bridge exhibition tlo tur hian ven him na khau tak pal tlang angaya hei hi visitor tele le hlutak himna na ti ani thung ama sabera chuan bag check le screening exhibition lu main security lamin bag an check veka bag lian tak suitcase ang chi tele raksak te lu puyan phal lova bag asan pa a om lowa wangin ada na te an siam lowa wangin an ken lu thin chu a mai thei tur ti ani a tin mun tina CCTV le security guard te hi leipum puya henan om veka security guard ten ni tin dakar som ni pali chung an vil renga heng security te hian exhibition chunga chau ni lo apon lama po City of London Police ten an vil renga amun tlo tu de tan chem te silai le man ruwa siam sei lam thil ken lu an phal lo bo he Tower Bridge London hun poimo ani awangin police motor le ke awak vel an tam hle a thil thleng a thut po in an thleng khom rang thin le leichunga motor tlan sat le an ri zong hi City of London Corporation lamin an thli thlai renga thil thleng a thut ani po in rang takin lei hi an khar ngal thin bokani